Dengan idima di dalam mod dam tatajan pokoknya bungong kepuna dengan bis ailallah agebo dengan pakaian ala nata bonda alonganyo pakaian pun ba ama dengan bis ailallah agebo dengan bulu kadima nata bonda along lam abu putunteng pun uranyo digata dengan bis ailallah kaku laku abu la uranyo gejak ranyo petun unteng lam cin ana lain ranyo linto baro ma dengan bis hai ilallah dengan bismillah Allah katep engkomano linto baronyo ranyo banggia hai ilallah Muhammad Nabi Muhammad Nabi awaidat dan mencuru gadu Nabi lain ngan malaikat awai Muhammad dan mencuru ga alam Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah Tuhan kebal segala-gala Nabi Muhammad lahir di Mekah Abdullah Aminah ibu alam Muhammad Masjid Madinah timang penasa gobat dengan nangro ba pusat adonya dalam masjid na urang lendo Nabi Nasiro sahabat na dua alam Muhammad nyota masjid indah tak pandang ya
ya Rasulullah di sinanku bunyota masjid cahaya tak apa ngemecet ngan imo memble-ble cahaya Allah Muhammad nyo dalam masjid indah bukan le menggantungkan de bansi selingkakan de menggantung han pakai entala menggantung kedro Tuhan karunia Allah Muhammad Linto baru anak mak sayang begat petimang abu dengan mabu tadi ayah hanale di nenggo kata anak ro kaki dem doa ala Muhammad Mandum cedara hati tak yakin gata kaya tim dan ayah anda adun ade aidun masjid ayah adro bungong panyo jinolon rika ala Muhammad Wah, gua kena.